ngoba isilenda kulungile. Funda baba. Akahlebi ngolimi. Awuhlebi njengoba ufuna ukuya entabeni. Akona baba. Awuhlebi ngolimi lwakho. Hayi niyashiyana njengeyimoto, nihamba nize niyofika ebuhleni umuntu ehamba nonkosikazi wakhe betenda, ungathi baye kwi-honeymoon. Vele bazokushiyela indaba ngoba uqala la indaba ugibela nje stephisini semoto, uyofika ebuhleni ukhuluma indaba zabantu. Yingakho bekushiya bayakwazi ukuthi hey ningamthatha uSibani bani iredo. Khona abantu abangakwazi ukuthula lapha. Abazothi mabephuma lapha kumanje bayakhuluma lapha emafonini ngoWhatsApp kunendaba abayixoxayo enkulu. Ngoba uSathane uhamba ngenyawo phakathi kwaManazaretha, aManazaretha amvumela. Elokho ngathi zikapa aqhuma into engekho lapha. Ehlala ngathi. Angakhulumi amanga, ukhona abantu abakhonza ukuhleba, khona aManazaretha akhonza ukuhleba, uze hleba umuntu, ahletshe umuntu, uhletshelana umuntu kawazi. Abantu nje babusa uSathane bamvumele babuse. Funda baba. Akona umngani wakhe. Ongona umngani wakhe. Bangaka obonile. Hayi anginendaba mina ngihlangana naphi naye. Ngeza kushembe basho njalo aManazaretha basayiphethe uSathane. Ngize kushembe mina ngizile kuyi. Funda baba. Akaphakamisi ihlazo phezu kwesihlobo sakhe. Ongaphakamisa ihlazo abanye laba bazindaba zabantu mayebona nje uSibani banenza isono uhleze emgadile emcushele wenza isono uhleze egijima naso nimbona nje ukuthi wena ukwenza konke yini kodwa kusazi ukuthi uyentabeni sengathi ungaqhuzulwa amatshe ngoba wazi ukuthi uyapi nalenhliziyo yakhe embi engaguquka unyaka wonke kushumayela namhlanje uze ufika khona amen udlala ngathi uyasikhohle siyakwazi thina ungenza nje ngoba ngakwazi. Funda baba. Udelekile emehlweni akhe. Onengekayo. Kanti uyabadumisa abemesabayo. Lo abemesabayo ushembe uyabedumisa yena. uJehova. Nkosi ibusise baba. Amen. Uyangena nona lapho phakathi lesi sikalo uyiqalile wabona ukuthi uyangena phakathi awukhulumi ngomunye umuntu awuhlebi ngaye awakhuluma amanga ngaye ukuphi wena phakathi kuleyo ndaba ngoba nje manje uyashiswa ushisa ngabe inkonzo abisiphumile ngoba unendaba entsha oyiphethe bona umuntu lokanyakaza nje sicephile size sihlipile isicephe wenze njalo ushiswa indaba iyoqeda nini yona lengane yapi yona ngokomthetho bagula abantu banezifo wena ungazazi wena ucabanga amadolo ucabanga inkolo lutho zindaba aManazaretha azazi zonke indaba sisendleleni bantwana benkosi ebheke ezulwini kule ntaba esiya kuyona abanye nje ade beqedela izono bevalelisa ezonweni izolo nje kuthaka ade bethi papa izono zami bathi balungisa bayilungiselela ukuya entabeni bathi bavalele ezonweni mina ngangabona omunye unkosikazi ngapha ezantsi uthi wayivalelisa esonweni lonkosikazi ngapha ezantsi siyabizwa sibizwe insizwe kaMthethwa gijimani lapha kunomama ogulayo sesiyagijima siyakhona uma sifika kulezi lo muzi sesiyangena abantu benkosi esisho inkonzo yasho inkonzo umama ulale phansi ngesisu uthi bantu abami lokungalala kuJanuary ngiye entabeni ngathi mangifika entabeni ngafika ngawa khona angiphindanga kwazi uyihambela ngenyawo zami. Awu mama kwenze njani ukukhulume uthi ayangazi abantu abamcabanga abathakathi akumona kule ndawo akumona umuntu mayishiswa into yakhe ukhomba abanye abantu sabe sesiphuma sesihamba abantu benkosi sathi masifika emakhaya silalele wavunga kusasa iyafonela insizwa kaMthethwa wemne wethu ngithi kwenze njani mfo ithi hayi siyafuneka kulomuzi ade sikuyizolo ngithi yini uthi umama wakhona ade fonile uthi angifike uthi ngithema ngifika uthi uyangitshela uthi ade kukhona unyazi lapha beliphethe imvubu uthi alungishayanga kanjeni ebusuku bonke. Mama wenzeni na uthi uwenzeleni ukuthi eseyifikile insizwa sevangeli wangalikhuluma iqiniso wafihla kanti ngoba uzophila wena zibiza insizwa ukhuluma iqiniso khona abantu bazibadabukela wena ukuthi bagula kanti abaguli bazenze bona khona umunye mama engambona ngapha ngeke ngisho ukuthi ngapha
Inkosi uNyaza nje ihlala nje esihlalweni isikhipha induku nama wheelchair ithi nakho bonke laba bahamba ngama wheelchair nangenduku iyabanikeza bengahambi kabi iyabanikeza lo mama ngoba uyazi ekhaya unengane yakhe engahambi kahle nayo usiyagijima usethatha induku yokuqhugela uyayiqhugelisa naye wayithatha le nduku uthi uthathele ingane yakhe uyabuza kuthiwe kabale nduku uthi eyami ngiyaqhugela bathi abanye hawusiyamaza ngaqhugela usibani bani waseyithatha le nduku wathi mayifi esehamba esehla esefika ekhaya mathi uyahamba waqina wonke umlenze lo wagula ngomlenze namhlanje uhamba ngalo nduku wathi uyayitshontsha uzoyinikeza ingane yakhe okudlayo usukuyilandele wena okwakho nikhona amaNazaretha Amen. Abantu benkosi elele lapha phansi masifika lo mama uthi bantu abami uyakhala usehleli ngezinqe uthi bantu abami angazi ngenze njani sithi kwenze njani mama uthi ngicela ningibizele umyeni wami kodwa ngicela uvuma isono sithi thina kwenze njani mama uthi hayi uthi niyambona lapha kunomfana lapha ekhaya usho umfana ozala umne wawo kamyeni wakhe omdala uthi njengoba nimbona lo mfana mina ngithandana naye uthi njengoba bezophuma siye entabeni nje emhlangano uthi noma ngiyeJuly uthi noma siyagibisile uthi ngiyeqale kuye lapha esikhaweni senze sikwenzayo ebese ngivonga kusasa ngemhlanganweni uthi kunyazi angifike ngimtshele ukuthi njengoba lingiphula imlenze ngiphulwe yilo angizovuma isono ukuthi ngiyongcolisa intaba yomhlangano kulentaba bantwana benkosi okuthiwa babamkhulu wathi mayifika khona amaNazaretha wayewashiya ngezantsi wentaba ethi ngeke anyuka amaNazaretha ayokulentaba ngoba amaNazaretha nesono uthi babamkhulu elokhu ebuyelile kwingilosi eyonxusa awubavumele bayathanda ukuyibona kulentaba ukuthi unjani zithi ingilosi cha shembe asivumi kulentaba ihlanzwa yithi laba bantu mabagibela phezulu kwentaba bazofike beyingcolise beyibona ifane intaba zangakubo ithi babamkhulu hawu bantu abami hawu ngiyacela vumani ithi inkosi ubabamkhulu kwahamba isikhathi bantu benkosi ngomunye unyaka yayisibuyiza kumaNazaretha ithi ingilosi ade ngikhuluma nayo uthi bekunzima ithi kodwa abantwana bami ivumile ingilosi kodwa ithe umuntu nomuntu ukuze akwazi ukugibela phezulu kwentaba yomhlangano ithi akeze nenkomo noma ingane encane ayisi zokhonga ngenkomo eyobe umhlatshele phezulu kwentaba ukukhongela ukugibela phezulu kwentaba uthi babamkhulu bantu abami ngikhalile engilozini ngasho ngathi ninabanye bezintandane uyise wenu yimi kuphela uthi abanye abasana bakhonyana uthi abanye abanalutho ithi kodwa banothando lakho Jehova uthi yayisithi lengilosi kodwa ngifuna inkomo uthi babamkhulu ngase ngenzizwe ngoba elabizwa liphikiswe ezulwini uthi ngase ngithi laba abantu uma bezokhwela phezulu lentaba ngizobenza lengilosi mzoyidida ngizocela laba abantu mabengena phezulu lentaba abahambe beyokhonza kwimbali bayikho imbali uthi leyo mbali iyophendula ibe umhlatsheli inkomo yokugibela phezulu lentaba ngisho lembali oyithenga ngesho umweni ngoba uyithenga nje ubheke entabeni iyona nkomo yakho leyo abanye bayikhenkala entabeni ngenkathi ungayikhila ethi awungeke ukuthi kabe kuhlunga inyawo ngoba wagoloza amaNazaretha ungafika emathempelini nenza kanje ehlonipha uthi uyahlonipha ibahlonipha lutho hambe emhlangano uzobabona yideleli ithi inkosi bathi mabefika lembali bayonyuka ngayo ithi noma sabehla bayakwehla ngayo nikhona amaNazaretha ingakho kuthiwa kule mbali noma ufika kuyo uyawufika uguqe ebese uyacela uthi wena mbali ngiyacela ube inkomo yami yokuba ngiyogibela intaba yomhlangano kodwa bebefeke yimbali umuntu ahluthize hwi ayogibela intabeni nikhona amaNazaretha sisendabeni njalo abantu benkosi sisohambela luyingcwele oluyezulwini okufuna wonke umuntu ayifune abanye nje lapha sikhuluma ade besemjolweni kodwa basebuya umhlangano sebeyabuya intombi zakhe izentethele lizona kakhulu ezihluphayo zihlale emadodeni unyaka wonke ngoDisemba sezoba uJanuary sezophekela umkhokheli sezothwala imithwalo kamkhokheli usihamba nayo siye entabeni odade bethu laba usisibambe phela ngikhuluma nabo impela sebeyabuya ke namhlanje ayiwazi ungiphathele baphekelwe namkhokheli bakuphekela ukudla okungcolile ade hle no rasta lapha emahlathini namhlanje uyabuya ngoba sekuzoba uJanuary usezothatha izinto zikamkhokheli useyinkosazana entethelele ethembekile kodwa usuke ndodeni uyaziwa noma ngathula nithi du
isuka intombi yakithi athi hleli iyaziwa ukuthi yabashintsha abafana ngapha nangapha iyabuya namhlanje ayaziwa emunye kuthiwa kuleli ibandla abantu benkosi ubunganyukisha umshumayeli ubethatha amabhuku abo bonke abantu ewabekela ethi wena uyi entabeni ngoba ibhuku lakhe ligcwele athi wena unesici esithile awuye uyela kuvududu namhlanje uzobona ohambeni phela kube kunjani ngoba kukhuzwana bonke umuntu uyiphethe nabanye bayiphetha bezwa lutho nalento ethelele fika kanye ke ngoDisemba kuphela esonto ngoDisemba kuphela unyaka wonke bengasonto sezobona ngaluzo hayi ngizawuncenga ingilosi yokuhamba ngentabeni nikhona maNazareth Amen. kunjalo abantu benkosi kulolu hambo kuyacatshiswana kulolu hambo kusuke ngaqatshwana kodwa kusuke kuncenga indlela ezulwini Amen. kodwa uyefica abantu sebebiphile sebethukuthele uqalekela umuntu ubiphiswa yini ebefakwe ezulwini lake lamunyasi lapha lifaka abantu ezulwini la kwaNongoma senizohlala phansi abantu benkosi la kwaNongoma lithi ngithiwa ku2016 bangaphosi kahle lithi unyazwe ezulu abantu benkosi limile Nongoma lithi kwakungcimbi wamapondo noZulu balethe izipho phambi kaNkulunkulu bayilethe izipho bafike bayibeka phambi kaJehova ekugcineni isitha nothi akoba kuhle abantu benkosi njoba niza kimi ingoba niyathandana nikhohlisane na ishilo lempumalanga yathi wonke umuntu onomuntu othi akamphiwe sengathi angafa sengathi ungashona basho kuwe wena uhlezi unabantu ongabaphiwe amazambane wakho onodlawo la uthi waphiwe hayi ngemphiwe nje ngimthandi kabi nje ngimthandi usontelani phola monga abantu ongabafuni yini ungenelwe yini yabona inhliziyo yomthakathi yini kwenze kanjani kuwe uzonda abantu uzonda bonke abantu yabazonda wonke umuntu uyamnyanya nje wena yini kwenze kanjani awuphenduka ingane luthi kunyazi bantu benkosi njoba ngila ngilindile ithi namhlanje wonke umuntu ola akahamba ongena emanzini kabusha abhabhadiswe ngoba nonke niyathakatha ninuka imithi lithi ngizoma la kuyoze kushaya u12 ebusuku uthi ngimele bonke abathakathayo ukuthi nobani akezovuma isona ukuthi yena uyathakatha bazindela abantu bahlala labuye lasukuma lathi wena mama lapho likhombe phakathi lathi wena mama lapho unohlanga uthakatha nje usazenzisi walifaka abazali bakho woza mntana wami ngizokuthethelela wasindela umama lathi mama ngizoma la kuyoze kuyoshaya u12 ebusuku asifundile phela sizazi lezi zinto luthi kuyoze kuyoshaya u12 mawusaba abantu waza ngo12 ngomane ngijikile ngemuva kwendlu uyongifica khona uvuma isono sakho ukuthi uyathakatha akumuthi kodwa unamagula akagcwele khona lapha ekhaya kodwa manje sihlushwa uwe sihlushwa zinyawo amaqolo uwe sibulawa uwe namhlanje uthi uyetabe udlala ngathi yesabe yosho umoya udlala ngathi qeda abantu ethempelini bese ugijima ukuthi uyahamba unemhlanganweni yoba qeda nakhona ozokuthinta ngobhoko yisuthi hey wena uyangazi mina ngobani hamba uhlala ngaphansi kwesihlahla uthi uthabela umthunzi bona uyasazi sesihlahla yini yazi bongahlangana wazi ihlahla kangaka uyinaza nje ihlanganiswa nalo uhlangane kwenza njalo kwenza kuwe wazi zonke ihlahla mawubona kuyixoxo nje kuxhuma bongathatha inyawo zakhona nje uyihlanganise nokuthi kungaphuma into ethi uzazi kanjani ihlahla ukhoba wazi zonke ihlahla inhlobo zezihlahla yithi abantu benkosi inkosi unyazwe ezulu yama maNazaretha kwase kuthi ngelinye ilanga ngiyakhumbula khona eLindantonga inkosi uthi ngelenkosazane ngixoxele umntwana waZulu lapha esilweni uyasixoxela ke bafana uthi yabona abafana mina bengiyinkunzi endala yomthakathi banenhlahla abantu abavuma izono zabo banenhlahla abantu abathethe izono zabo bese lapha emhlabeni njalo ka117 banenhlahla abathethe izono zabo bese lapha abanye abafana abo ubuthakathi abakuyeki abafuna ukuyeka bathi wo ngakami inkandla usibani ngeke ngiyeke abanye bathi bafika ufikana ugadla abantu inkosi uthi ngoxoxa lensizwa kaMntwana ithi lensizwa kaZulu sasilapha emzini waseLindantonga uthi sathi sibone kwaqhamuka inkosi uthi ngolenkosana la qhamuka ligudla izindlu hawulisifica sihleli uthi leselivela
uthi seningiqhweba uthi ngase ngisuma ngiyakulo uthi ngihamba sengikhasa uthi mangifika uthi ngilandele ngemuva leyo ngene endlini uthi sengena endlini uthi ngavula isitapha uthi selithi woza uthi ngakhasa angena ngaphakathi uthi ngase ngiguqa eduze kwasofa wenkosi uthi yahlala la kusofa inkosi uthi ngenkosana uzandla zimnandi unhliziyo emnandi uzandla inofonofo uNkulunkulu omuhle sambona thina manazana amen inkosi uthi uNkosazana ithi ke landoda omntwana ngithengi kanje ithi ke wemntwana nina nenze njani kanti kuleli lizwe lakini uthi umntwana bese ngithi awu baba usho ukuthini uthi mntwana nenze njani kuleli lizwe awu baba siyaphila nje baba siyathanda singamaNazaretha uthi ngisho ngoba izolo ngithese ngiyolala ithi ngizwe ingqongqoza abantu eminyango uthi ngase ngisuka ngeminyango ngizwa maphinjana amancane uthi ngithe ngifike eminyango mangithi ngiyavula umnyango ngifike ongabafana kwimkhovu ku4 uyangqongqoza uthi baba shivuyeke uthi ngase ngivula uthi kwangena lokho ongabafanyana kupaka idwedwe nentshebende engaka uthi wafike kwaguqa lapha la uguqe khona umntwana uthi lokho abafana kuthe mase kukhuluma lapha kuthi kanti Shembe uhamba nini lelizwe ngoba lokho wafika wena Shembe umsebenzi sasulandele enyakatha sawenzi uthi sisho nanokudla asisadli ngoba omama bethu nobaba bethu lokho wafika wena ubavalele lezi zindlu zakhe endala lezi zamadokodo bahleli kuzo abasabuye emakhaya uthi umntwana ngasha uvalo ngoba ngiyazi ukuthi ngangishiya inkuzi zami ezintathu ekhaya khona amanazatha asenemkhovu njalo banobhashangana lokho ngaka okuphakelwayo uthi ke ngase ngithi inkosi yamakhosi ayisho ukuthi baba bantu bendawo uthi wayesengihleka wayesethi ayikulungile mntwana uthi ngase ngiphuma sengihamba ngathi mayifika le makhosini inkosi uthingo yayisikhuluma ngayo le ndaba ibuza amanazatha asaphatha imkhovu yini nikhona amanazatha amen thina mana silandela uNkulunkulu ophilayo onyazi wezulu amen silandela uNkulunkulu wasebuhleni usima yedwa mase simthopha sisho njalo sithi usima yedwa ongahlulwa lutho othi mayenza izinto wonke umuntu adideke ukuthi ubani kanti lo itheni insizwa abantu benkosi ithi wangidida iqoka lensizwa yabanhlanzi ithi wangidida ngelinye ilanga msukwana ngihamba naye uthi ngalezi izinsuku kusekhona inkosi uthi ngenkosazane ithi le ndoda ngathi manginaye sikwenye indawana lapha eThekwini uthi kuzo ngomfana kuphethe ibhodlela kuyantwayiza kushona le nebhodlela uthi kuyaziwa lo mfana ukuthi isimungula kwazi ukukhuluma uthi kwaza lo mfana wabhayiza lapha uthi wayisesho ngezwe lilodwa wayesethi ngizokushaya lo mfana kususela eduze kwami uthi bantu abankosi lo mfana uthi wangathi uyamuswa wathatha othenge elinye ibhodlela wabuya wabhayiza phambi kwanayi inkosi yamanazini inkosi unyazi wezulu uthi uNhlanzi ngabe sengisuka kancane uthi ngithese ngilapha uthi ngambona embamba nje ngo5 owodwa uthi ngambona egijima lo mfana eyoshona phakathi ebhodlela sitolo uthi wangene sekhala ungena kulapha uyamemeza uthi nangu umuntu engishaya umuntu athe ngakwazi ukukhuluma ithi la ndoda lapha ebhodlela sitolo iphuma ngejubane ithi ushaya bani uyakhomba uthi nangu ongishayile uthi ubani uthi nangu uyongishayile yayisiphuma le ndoda ithi hayi hamba obonga yakhipha 500 mayishonisa uNhlanzi yayisa kuye yathi thatha le mali hamba obonga ukuthi wena usekusizile awuboni unibungakwazi ukukhuluma amen iyo le nkosi esinawo namhlanje ezobisola next week noma next year ithi insizwa kaNhlanzi mthethwa sasikhona lapha ebuhlani msukwana inkosi inyanga yezulu uthi yake yamemeza inkosi inyanga yezulu yathi bonke bonke oNhlanzi abaphelele phakathi kwendlu kukhona isipho engifuna ukunikeza sona ithi bonke bangena endlini uthi bangena bonke uthi ayisikhipha icathulo uthi zasezinto ezicathulo uthi ayisibeka le cathulo yathi wozani faka nazi icathulo uthi ngifuna ukunipha uthi bayifake icathulo uthi uNhlanzi azike zamenela uthi ayisithi inyanga yezulu hayi ukhona usibanibani hamba nomlando endaweni ethile yabisilandwa lenkosi yehlanu uthi yathi mayifika yasifaka isicathulo bantwana benkosi wayisethi inyanga yezulu ya impela uBhombela usebuyile emhlabeni yiyo lenkosi esikhuluma ngabantu benkosi esathi sisemhleni mzukwana ngithi wakuzokana omunye walapha emzini ngaphakathi kwaNhlanzi yayisiphuka inkosi uthi lenkozane yayisimbiza wayisengena endlini mayifika endlini ikhipha umjiva ithi faka lokhu uNhlanzi hamba Bhombela uyobusisa uyongimela
uthi uNhlanzi yathi mayisiyaphuma ngomnyango wayisethi buya uthi wayithi bombela kwanele wayisekhipha isigqoko kuye ekhanda wasifaka wathi yabombela sekuphelele. Amen. Khuluma ngonyazwe wezulu maNazaretha. Amen. Lo lizobe lihola thina njoba sinyuka sibheke entabeni sicela uNkulunkulu ukuthi akasiphi inhliziyo eyivumayo. Amen. Abantu bese beyeka amanga beyeka ukukhatha abanye abantu beyeka ukuxova amakhaya ungayi entabeni moyisixovu sasekhaya nabanye bayashiya amakhaya laba makoti abaganathini labancane bashiya amakhaya besishisa amakhaya bethu samse yokhanda sodwa benzele kusilawula beshaye sodwa uzinto dibhongoluka ikhala yodwa kanti qhuma induku isishiye ikhaya siyadabukisa izidatshukele kuthiwa imfakeleni imali inkosi yami uyahlupheka kusho indoda yashiya ikhaya yashiya umama ehlupheka emkhulisa lo muntu emncelisa emfundisa isikole uma isenamanzi uyalishiya ikhaya hayi ngiyokhanda nomkami esho omunye umuntu ahlangana naye semdala ngoba bayasonisa basonisa ngendlela eyisimangaliso gcina umuntu akasakwazi usakwazi ngisho ukuya le ekhaya ngoba ucabangela lo nkosikazi wakho lo hamba ngeshoba omakoti ekhaya bahamba ngeenhloko wena wakho uhamba ngeshoba elaba eshaya engqeni uhamba ngekhanda uhamba ngesiphehleza sekhanda elikhulu uyongena kanjani kodwa Nkosi yami ekhaya bazothini bono baba bazothini bono mama uyesaba wathatha inkinga uthi uthatha unkosikazi ngoba kusize sinalo lapha kuyinansuku abomkhokheli nje abantu ukhuluma ukuthi asiganwe nje sigana ngoba noba intombi zabantu zona lezi ya abaqonyene nje lapha eThempeli lokuthi wena maNazaretha kanti intombi zalezi insizwa kodwa utayithathwa ithina senzeni ithini ngalezo ngane kodwa niyazi nithuna abazali bazobathula abasho lutho uma isigani ngani hayi kodwa sasazi ukuthi uqomene nobani wawuthuleleni yize ngikhipha inkomo uyaphetha abanenhliziyo njalo ufuna inkomo uyifuna inkomo ngesigebengu ufuna inkomo ngotsotsi hayi unathi sagana nayo yogcina eganile Ngiyabengibotho kugcwele lapha yana ngezingane zethu zenabatsho ngoba ezinye zazo ziyaphatheka zinhle ziyalalela ziyezwa kodwa khona phakathi kwazo ezingezwa engathanda ukulalela njengoba kuphuma nje umshado siyajabula siyahalalisa abantwana benkosi izona izinto ezinhle esifisayo ukuyibona la kwanabasho kodwa ngeke sithule uma kusenemkile mkhuba eyikhona lapha ya uzoyibona nje kusasa zobe igcwele ulwandle zobe isanganela amakhanda bona kuzothiwe kanje uzobona ukuthi uzobehlanya wonke umuntu ekusuku kusasa nangakusasa kube ehlanya wonke umuntu nongawazi ukuthi uyajava na ujayiva umjava sesihogweni ukhona thina siyojiva lapha namasengena umthethele ukhona siyojiva endleleni sesiphethe ithuluzi sesibheke entabeni engcwele maNazaretha Amen. Loze lakhala unyazi lapha yana sinenhlahlaka sithi masihamba simbona ubaba nanga uyama ubaba usiyamemeza umfundisi uthi ubaba emuva abashumayela abalungise ngoba kunenhlalisuthi namakhosazana namhambisa kabi umhlangana agaxene emuva ubaba uyakhuza zona lazingane namaphoint nje bakubheka emhlanganweni nje wena lokhu uyilungisele uthi emhlanganweni ithanda ukukholwa luthi nendoda yayo enyisuka nayo la ihambe nayo ngemoto bathende bayoyana emuva bese uzele ngathawuzi lokho ukuthi ngathi awazi lutho nje wazi kahle dlala wena mawusubona inkomo uphinqa amehlo awusabuyi usho ukuthi hayi ikomile njalo yami ngoba uyicela nje uqoma isikomana ucela isikomana bayingalulo ikwethini obhuti bayolulo kobani ngoba nomama bayisabi ingane ngoba ziyaboshwa abanye babuye no plastic ezinye seyifunda emavasithi bathembile ukuthi hayi yona yongakhela indlu yasesogweni ngoba lezi ingane zakwethu ayisatshela amaqiniso uma ilulekwa ziyabipha icasuke zidinwe ingane ishiya ukudla ihambe angiphathi kodade bethu labetethelelo uyabona nje abasafuni ngisho ukupheka ngisho emakhaya abazideleli goloza nje ukupheka we mama ngikhathele mina lokumphekelana nawe siyasho vele iminyaka ukuthi fuza abantu wakani funa buhlupha le kunalokhu godlile unamadoda awu3 engala emsemhlanje ushaywe wehlisa isibusiso nakade nenza into enhle siyayijabulela njengensizwa siyahalalisa ade nihambisa izipho nayise ezulwini niyothetha icala okube emakhaya wathethile la umacala
kodwa ezulwini selithethile kulungile ke buye ekhaya phela ulungise yithi uthethe icala lakho ubuwahloza phela namakhizana semhlane kuwe ngoba sizozi sibusiso sifuna ukuhlala kuwe sishelela singahlali kuwe ngoba akumadoda akuwe nalulo lulukoti lakithi oluncane olusuka la liphethe ikhaftini uthi umpoko mntu ungukane nonkosikazi kanti ubhizi ulungisela umpoko mthethwa lebihleli umlungisela ikhaftini hemngami uthanda uyakholwa ukholwani uhambo uyozofika entabeni eyingcwele lutho kunamaphoyinti hamba ohlala emhlangano uzoyibona lemkhuba abashumayeli bayahlupheka umhlangano wonke bekhuza abezwa kodwa lento umuntu akayiqala esenkosazi uyiqala entombini ahluphe eseyinkosazane aqola amadokodo emhlanganweni angaphatheki so excel nje maseganile esecinga yonke indoda okwahlangana nayo athi uphu bani ngazi kahle ngikhuluma nangivele straight awu baba Thabela bekukhuluma ingane baba umfana nje omncane lo bekhuluma sikhulumisa ukuthi siyafisa ukubona lezi ingane zakithi ziphuma la zihambise inantswa ngale kubuya inantswa igcwala ithempe njengoba desha umkhokheli kodwa manje ngakhulunywa iqiniso lokukhulunywa ngenhliziyo abenhliziyo eManazareth inhliziyo yenzeni abalibona phambili imthuli kuyoze kube nini bangaki nje la udade wethu mzukwane inkosi uNyazi wezulu ikhuluma lapha entabazwe ithi wonke umuntu noma intombi yala ekhaya noma inkosazana noma inkosana entethelelo ethandana nomuntu ongakholwa ayibethe u50 ne1000 kuzosula igama lakhe emzini wasebuhleni bangaka abayilahla lezo ngungulu zababhizi nazo namhlanje ayingcono ingungulu kunenhlathuthi ninenhlathuthi nidlala ngathi wena ufuna udlale ngani moyibhola lethu sikagendi thina siyeke ngoba hamba uyiphosa ke bafana ngoba intombi yaleli bandla iyalinda ubabona ngani bodade bethu ingoba nezindlu zenu lapha emakhaya thu intombi yala ekhaya inelawo wakwazi ukuthi intombi azani nelawo ulalela wena lakhe ibhoza ningangena endlini kasisi nizongcolisa uzothetha nendle yakhe la ekhaya hayi indle yami leyo ngayikhanda ngawami amandla ntombazana leli ekhaya ihlala kagogo la ilinda khona umshado uze kufike khona izalukazi esilethe khona umkhwenyana awukho amen yakuthola umama lutho bathi we ezethi ingane ngabe sakhe futhi cagogo indlwana izindlu zosisa namabhoza bayasebenza phela basebenza kahle konke lo muntu inhlaliso ongasebenza ekhaya kuzidididi akuthathwa lutho imithetho ishawa umama nezingane zamantombazana hayi thula wena ukhipheni awumuzwa into uyakhuluma udadewenu kodwa ukhuluma kamnandi khuluma umuntu ongenalutho ngoba kunikeziwe kumsebenzi sefanele igibele phezulu kwamakhanda obane wabo naphezulu shokayise ubaba kalutho usizwa kahle induleka amadoda ikhuluma leza kithi hey mina ngeke ngizwe nje ngendoda vele ubone we ngeke iganeke le Nkosi yami lutho khohlwa engilawule mina indoda mina engidlala indoda mina ngisadlala ukufa enganitshela zo Manazareth hayi baba Mthabela ngishilo ngathi bekukhuluma ingane siyacela uNkulunkulu sengathi ngasikhumbula akhumbule nabashaleli ibandla sengathi nganda akhumbule lo muzi wasekuthuleni lo moya kaNkulunkulu sengathi unganda amen ningazondani ke eManazareth ninganyanyani ningacasukelani abanye bacasuka siyezwa nje ukuthi ubaba usephakanyisiwe usemshumayeli amen awukho yes usephakanyisiwe usemshumayeli uma kukuthi wena ubuthanda omunye sale usucela inhliziyo yakho kuyenzeka phela umuntu ungamthandanga Manazareth sale usucela inhliziyo yakho uthi inhliziyo yami ngicela usale usuvuma nikona Manazareth nathi thina ntsha yakithi ebuhleni noma ngabe inhliziyo kuyenzeka phela ngoba sonke sithanda into eyodwa Manazareth kodwa kusho ukuthi zonda umuntu ungamzondi Manazareth umuntu ngoba uzomzonda kanti unoNkulunkulu wakhe ushaye uNkulunkulu wakhe siyacelisa ke baba sizingane nje zentsha inabathu uthi uNkulunkulu njobe ithempeli selikhombile
sengathi umoya kaNkuluNkulu ngehlela kuwe njalo baba. Sengathi ushemba ngakwembatha ke. Sengathi uNkulunkulu angaba ngakuwe. Laba abantu abangakukhombanga baba kusiza izitha zakho. Ikhona eNazaretha. Hayi sababona thina bangamfunanga hayi. Kukhanda uthando eNazaretha akube imbumba nje obesha umkhokheli kube into eyodwa. Nenhliziyo yakho nje ubheka entabeni ivumele ucela intethelo uthi hayi ngiyavuma Nkosi yami angisale sengivuma ayike into engizoyenza ngisale sengivuma noma kukuhlungu uvuma mfowethu. Hayi eNazaretha inkosi sinikuzwe. Amen.